Tunel Sveti Ilija je zatvoren. Iz Kljenka u Makarsku Antonio nekad putuje 2 puta dnevno. Zatvoren mu je obližnji tunel Stupica. Od danas i Sveti Ilija pa mora obilaznim putem. Putovanje je malo više od 300 km. Naravno da je naporno, pa to je dionica, skoro ste u Zagreb za te kilometre otići i vratiti. I veliki trošak. Nepodnošljivo je, to su troškovi oko 400 do 500 kuna dnevno. I Mario se do Makarske i natrag vozi satima. Do Makarske nam treba, znači, da je otvorena Stupica, treba 20 minuta, a ovako nam treba sat i 10. Sveti Ilija nije proslavio ni prvu godišnjicu, a već je 2 puta bio na servisu. Ili ga nije trebalo otvarati nikako dok se ne napravi kako treba. Tunel je zatvoren zbog izvedbe radova na otklanjanju nedostataka u garantnom periodu. Radovi će se odvijati od 31. odnosno danas do 14.4. Bez zatvaranja se nije moglo, tvrde u HAC-u. Zato što je riječ o dosta sitnih nedostataka i u otklanjanju nedostataka sudjeluju brojne firme, cirka 50 ljudi. Od otvaranja prošlog ljeta do danas kroz tunel je prošlo više od 640.000 vozila. Od naplate tunelarine zarađeno je 10.700.000 kuna. Neki danas nisu ni znali da kroz Biokovo ne mogu. Kako je ovo, tako je sve, Boga me, Boga, nema Turcije, ja nema šta bi rekao. Niko ne vodi od ničemu računa. Vreme je novac, znate, danas i ako ja danas ne stignem na vrijeme na posao da automatski gubim. Jer tunel im kažu znači život, a još više ih smeta što im troškove dužeg putovanja nitko neće platiti.